kubire kuryo kushemererwa hamwe no kutendereza Nyamuhanga izoba rya nyemwebazi yo mu Rurembo Mbarara obudere kajonwa Mukama abire na yacira kagari okurugaha abanyambabazi ababire bebembirwe muhereza Valentine Kachina hamwe na Dr. Timothy Kabandize owati mutimu Bekare Nsima umwami Kachina owaturabire mu rubyona akatushyikira akaturetera abantu ababona hate yituru gambera no mwami Kachina Mukama nakakongere binji ebyo yo no korra batayi bawe nabwe nyenda kutwara umuco gusimira kimwe TV West okutwariza hamwe ahabwa storage tiyo yonka turebere store nyingi z'abatuhire maturete z'abana bokwe zamarara nankahi na Uganda yona mwe ninjira kurenga umufayo ubwirobo bundi kumwaka kubena mbutaho burango mukakozere sente nyingi konka kureba ngo numwefereza kubasa kuba numukora store nkejo ekarga yabanda abantu abukwera. Dr. Owens turyamureba omukugo mukuragorre by'amagufa nabineho burema hamebiri yabo ahirwa ryambara Regional Referral Hospital atugambira habwenshi bamurondira kagari akinentana sahabundi atogomoje kagara kutwamuha nikamuhwero mu miringo mingi ubu kubanza nikamuyamba mobility no mobility it is a human right so kwa in that mobility he can access other places which he cannot access without a wheelchair because hata nabana abasa kugena akakagari umuntu ndiza ari kumutambuza kunonja kamusyaho ninga yana boarding ari ku boardingiraho ninga bakumutwara konka kagari no kayorobyamo kucira kariya kabira yini TV West urumuri zizo no group mwena nimbakunda mwebare guma mufazo tu video tandi nkoto aza mukongera kunyongera umagara ganje nanye nzere mamasko kunkoreba nanye murinka muri amagara ganje nanye mpura nasemereka ecyo ntinyambo kuteyanga kikabire kiri kirungi kugira ngo aje hirwaro bamu training bamwege exercise bakwita physiotherapy nibiza kumwangu hizeje misikurekura ekorobamo kugira ngo ibinte bimwe bikumuremerera hati abasa kuba nabyekozesa agira iki yabasa kwata kibangira abantu bakumureberera kugira ngo ubwire bona tubakuba bamwine atunga mu that level of independence organize kuba natwarwa mu irwarre mirundi 2 Bursande kandi y'inobwezi no basa kuburabya ahanamba not mushanjo mwenda noti 5 mukagi 5 ibernoti eryo mu mazina agacari impasirivia gasha kwa Mike twachire